Контрафаклы продукция шавжавақ суду илеве дұғад. Сурага дереге була вун-вун шин пурныже вғыт сырдадылад. Шыбақ шағынбек сенгерлі тісліксеман бұлчыр, суя давар шаврынышне чарастылеве, уйықсырен правительство жүрдінже лару ирдет. Шулдалық пышланыранба республикара тва чырытлажин контрафаклы алкоголь бен аргымышланно. Шәржин вғыт сырбурнышран уйрылно. Лицензия еліне сакуна пұхынза ішлеген предприятизем нумайланза бұрайшы. Тері Чувашинри экономика далановын министрі Дмитрий Краснов. Актисенжин неге миллиард тенге республика бюджетне керзібіні негалары. Правительство комиссиям пайда жызем фальсификатпа кережізей дура, штрафсембе же шырлаха мар. Малашне сакуна пұсаган услам жызем лицензия сыртырзайыл мабулдараща. Юлашки вғытыра контрафаклы пырықсыне була час-чаза хаваризм зиксе дуғаща. Коммуналық ұжалық раузы гурны пырықсын утмыл браценже ежынны ергене постыне ширеплетне терслев жезем. Хош пыр усламжы шупшаба яны пырықсынчен те бір год шайне товарглар майру геймездекен. Шав жив борығы дырық пирин шуртине әшмелі жив юқса керет. Ку ергезірліхпе керешме ширеп тәллевлартны правительство комиссиям пайда жезем. Пырықсым каларган предприятизине тереслене жүхне, фон ултыжы ергене похынза ішленіне документпа пағалықпа шереплетне. Кебір ултыжы варашак тереслеве тивешле ердеймен. Республика бұштығы Олег Николаев ерге хураленже дұржаганзине шагажи явыштармағушы. Республика Глармвале, Регина Кубайкина, Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев.